non bir tang ton pen narjupon sna hako pirthe ke plang pen hempu pirthe ke kim pen pini arni anta iliso karbi asoge kardom kardi kipi kibi wo phak pensi kardom kardi pon avia phek pensi ardom bom wang bom lo sonsi pini arni anta ningkan suri suriarta nang plengsi wang bom lo chujun chuku pengkalkri saranthok lahai hui arnam aphan chardom bom wang bom si pini hongharia dhoromatumta rengdok rengni pen dolong lo bonta pini ovichu prekchu polam penajok ongdung akarbi araratup mithanga dhorom cheo tekangsi kapre kapre ka dhoromalong chipa okdun lo bonta hongharia dhoromason tirim teram husar phisar ongnihu lok philipi paipo tum aphan tirim teram kachihok mate kachiki movar sai kavedet penajok ongdung dhoromatum anning kachioi dokoklo laso penajok si kedam tangaru ni phai kriser keparni nijang karbenglong kolonga pen kahilo mili trok an bak doji arsong angkang phang chorong sarbor iming tialangli hemtuni si christian pen hongharia dhorom uthot nang chirui thujuilo pusi birta longdun labang so me along khe tiripia hin pen rap me phu sar chandra singh kro sar chandra singh tiso sar rupon singh teron sar bor singh be rap dhin chunbang sar dhuniram teron alang litum chitong dun labang solong arsong angkang rong sar pen chenglok thekse reset sar pi sar phu risoi jangatum ongdung armu chitong si hemphu wojon thom bor iming tia hemtun isia kai arjon rengdok rengni pen tabuche media phan hemphu mukrang pira singja hirjumi hang pi pen bangso me insam jin pen pajut panlo pusi birta rip dunlong Difu Birla Highway adong along Rajkumar Achor koson penlone apran kedam non hejong anarlo porphai hini alom Difu Birla Highway adong het kupi koson pene Rajkumar Achor Kajol Kumari apran damjoi birta kirip donlong atengke non het kedam tanga chiklo Bihar along si chepangri chepang dondet pensi Karbi Anglong Difu an kewang lang pusi arjuponlong lapenke kithilot alo soamen lake Kajol Kumari arta kresir ke pusi arjuponlong lapenke lapu kithilot achor amen lake Rajkumar arta ing koronar ke pusi chethanpon क्या नाम है? काजल कुमारी। कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ मतलब कि पता नहीं चला रोज तो ऐसे ही होता है एक्चुअली आज सुबह ऐसा हुआ था कि सुबह 9 बजे मैंने ब्रेकफास्ट बना के दी थी उसके बाद मैं चले गया दुकान से मैं थोड़ा बाजार चला गया एक बार आया मैं 10:30 के आसपास तो रूम लॉक था तो मुझे लगा नहा के कपड़ा बदल रही तो मैं नॉक करके चला गया फिर से दुकान पे तो थोड़ी देर बाद सिस्टर जब पूजा वूजा करके आई है यहाँ पे तो दरवाज़ा मार रही है चिल्ला रही है तो नहीं खोल रही थी वो तो क्या क्या मुझे एक जाकर बोली कि कुछ ये है क्या तो वो आके मतलब मैं उसके साथ आया और एक लड़का था वो भी आया और हम दरवाज़ा जब खेल कर तोड़ने के बाद देखे तो वो रस्सी लगा कर तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ था? ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ हम लोग के बीच। तुम्हारा किसी के साथ लफड़ा है क्या? नहीं कोई लफड़ा नहीं है। आपका शादी क्या कितना दिन 3 मई को शादी करके आए थे अरेंज मैरिज था हम लोग का। क्या कारण हो सकता है? कारण तो अभी हम लोगों को भी नहीं पता चलता क्यों ऐसा किया। अगर कोई दिक्कत था कोई प्रॉब्लम था तो मुझे बोलती और भी कौन बताया। घर में पापा मम्मी सब बिहार से हम दोनों है भाभी और हम लोग अभी रिसेप्शन करने वाले थे पापा मम्मी आएंगे तो रिसेप्शन देने वाले भी थे बस अभी वो क्यों ऐसा किया क्यों कोई पता नहीं चल रहा। कोई दिक्कत होता तो मुझे बताते नहीं बताया उसने। News Report Public TV Karbi Anglong. Inut bimor gwala chenai long kam ka chongda damalong apran kedam tangni phaya ro chiklo
Kresir ke Borpothar Police Station ke parlo bor nirja mate Kamargaon inut bimor gwala arta inkoiraner kep chenai long kam ka chongdat bo mahut men kupi ko son pen loni kedam tang ni phai krep hor ni kang sampor phai li apor malom mithang ke sang aboha long afrandam ju bonta ahemasor kiduk data joini ithi tangabang arpum chewan thek thedet lo bonta isi ning duk memialam abangke lapu heno Karbeng Autonomous Council Mukut Mahanta Bogajana Heman Kithilot Adonara Patum kirap kacho hangdam jia phan palelo sita kirap kilongji kalisi ahemamasi ingpu pederlo Kithilot Adonara Patum aning dukpen nang chiruya nang kok alam the herangke abitung atum karjohut Adonara Patum nang thandun Bimor gwala chor josna kropi lapen asupo ningkan ner ke paphan pamute kang ajok kereng jia phan kisung thepeglo usi achor josna kropi pen sarkar pen kirap kelong jia phan kachuning ripon tangte alangli hemasor pherangkyang nu kachuning ripon alam thele buthok arjupon iksina dan bukan kom ni dalo mangke hada kam chongda din pen da chirang gedat lo hada ke boy joi lo mungkin ni sopo ta bi hek lang jo hem ta be ni rita be duk tek so ta kali ko pulang ma engka menit bang kana on tanang le ledat la ini pen kholo sokan tanang chumi ding dalo se rapum kha ko yat lo nang lemen ko pune yusna kropi ko pulang ma ke duk tek tik ni lita kona lo lang li kam chong dadam ke Chennai Bangalore Chennai Tamil Nadu se alang li reng te ko nang li phan ko pene tangka bo sanang lo bom ma made ko son la nang lo bom ta nang lo ke nang lo bom lo kiklo jan pen 1000 trok 1000 toksin anve hadak ta ka em company long ta dora videt ma ke hem tani li ta kam choklemon e ke mari ni ko cutting to mar do ko ma kam choklemon e ke non bang ni hem ni ta videt lo ni sopo hanta chilangon e ko pulo ni kam da chongda tan e ni like tinang le la chewa elo peni ni pholo majak man than the manang le to than lo than ke engke ko pulang ma ni li an ke du paisa patti ta ve thang ta ve chuklem thek the da jo ni si chak lun lo ni li bang ke nang le ko mat bang lo Nili ke lanon chithi lo da bang hadi la so ong sar lo ande nang le la me hai ki thilot ko son men se ki thilot pula nang le tom chinia tenge la so chithi lo te chini bang ke nili tum Parni si la hongbarani hadi ani gang sama pola nili mubang hadi alilong long pene karena bir fan poisa ve puse hadi la so poisa alang long phun chingki si poisa nang en le paru pho ke alang li ladak penta chitere relang de chitere relang alang li adha gonta ne alang li do chot pen ke hodak pen phun nang le phelo pu chingki boy pen alang li bang ko ne pene bebe lang alom su puse alang li chithan he ama singke alang li bangta phone kat pet mangge akola nilimu bangta dak sa jun lola so sa jun do chot mangge ko hadak pen call back hadi call back bang phedlo o la somnit bemar doma pusela jirpu bang he dak la so rong pen chongdan dan rapet la bang so jirpu bang phone nang call thelo la somnia bemar doma pu kip la dak tum thak don lo people lo polong ke o la somnit ke men krebo ma em a chithi avidel lo ju News Desk Report Public TV Karbeng Long Kedam tangaru ni phai Kresir Keparni Volongko Majia Long Rai Kom Sai Khia Tumpen Heroin Kinep Dun Long Volongko Majia Long Check Post Salong Ong Dung Dras Kinep Dun Long Pienpur Pon Me Bogajan Pen Kewang Bomatrak Kohatian Ipon Jia Phan Bor Iponsi Volongko Maji Mate Bukria Police Station Kipar Lolong Check Post Along Raikom Sai Khiatu Dode Sang Sepen Kiri Tarli Bomahut Pins Heroines 1.7 gram Kinep Dunlong Kachingnang Check Abang Phuamen Lake Jalar Udin Arta Thongkep Rapho Lapen Kahar Ahmed Arta Inkoi Rahini Usi Birta Ke Endun Bomahut Raikom Sai Khiatum Pen Nang Pachini Dun Kachingnang Check Atum Nonamat e Bukria Police Station along si Chipari Deng Ponlo
আমি এটা গোপন সূত্ৰৰ খবৰ পাইছিলোঁ যে এখন ট্ৰাকত এনেকৈ কিছু ড্ৰাগ সৰবৰাহ কৰি আছে বুলি চ' SDPও এইটো ফ'ল' আপ কৰিছিলোঁ কাৰণে কৰি আহি গাড়ী ইয়াত নাকাত গাড়ীখন পালোঁ পাই পুলিচৰ দেখা গ'ল 136 পেকেট চাবোনৰ বাকচত সোমাই অনা হিৰ'ইন বুলি সন্দেহ কৰা ড্ৰাগছ আমি পাইছোঁ ওজন প্ৰায় 101 কিলো 700 গ্ৰাম হৈছে আৰু এই সংক্ৰান্তত এটা আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু দুজন ব্যক্তিক আমি কাৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু গাড়ীখনৰ লগতে চিজাৰ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত কৰা হৈছে ছাৰ ইয়াৰ বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব বুলি পেলাই ভাবিছে বজাৰ মূল্য এনেকৈ কমাৰ্চিয়েলি যিটো জেনেৰেল মাৰ্কেট আছে 6 কোটিমান টকা পাৰ কিলো বুলি ধৰে আৰু ইয়াৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈকে লৈ গৈ আছিলে ছাৰ এতিয়া আমি এই তদন্ত কৰি আছোঁ খুব সম্ভৱ আমাৰ ওচৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ বাকীখিনি আমি তদন্ত কৰোঁ বকুলে ধৰিছে হয় ছাৰ এই যিসকল ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰে তেওঁলোকে নতুন নতুন কৌশল ইতিমধ্যে অৱলম্বন কৰিছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ্থে কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সেইটো সময়ে সময়ে তেওঁলোকৰ টেকনিকটো বদলাই আমি সেই তেনেকৈ সেই টেকনিকটো আকৌ হেৰি কৰি পেলাই আমি তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰি আছোঁ তেনেকৈ চলি আছে এটা পৰিক্ৰম নতুন নতুন ইভল্ভ হৈ আছে ছিষ্টেম আমি যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ ধৰি আছোঁ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট পাব্লিক টিভি কাৰ্বি আংলং